Hahaha, nakimayasing inuolo barachu, jembatan tipu, jembatan pulong ang tutolo, ang ngeno ko palari bitain nu. Ya apa nih Barat? Loh, Gimana ko ini? di hatimu saya. Serius kayak ini anu? Di rumah ya bosku. Emangnya kenapa kah? Sekarang kesini kok. Kesini kok sekarang. Kamu-kaman nih. Tina, tampole pi. Kamakaman ne barachu. Pukul na kamakaman ne. Oke, tajan nak juga nih. Betul aja lah. Maka bunga tuku wah. Baru kau kata kita nanya, kiranya negara Barace. Ye, tinagising. Nakimini dong pala. Je kaya Andre na si boss na si. Dewi sing bela panajala di tepang. Ngapa to natalon rupa ka mabahasa iya? Ka magado-gado. Ni aja ni ponto, bugi si takalara. Serius ka nu? Rika makamayan ne, mengerti ko. Rika makamayan ne. Para luar ridoi. Mengerti ko. Pacaya di paru pulang mereka. Nani apa? Nanti nilai mana ni pacaya kamati. Apa tuh ramati? Apa lo anyon? Ngapa tuh sedih kamu pilih? Pokoknya jam jangan mo. Abang mana? Apa baju jalan ni bos? Pokoknya kita nggak dompet. Motor mau dah. Sekarang ngisi ngali motor naik bos. Nah bayi ni yang ngisi ya. Tuh jangan kau. Oi, sana mo kau. Nanti ngisi aja. Tero na wala di motor ta bos. Panjilikan kita mana batina. Bos, saya kan dengan motor kan. Oh, contohin jo, contoh na dia. Baik, Ente kamu jalan. Woi, antar makaron. Anu paling tua itu lah, kamu ini ya. Ngapain bos? Portong kata aku. Doon pala, tau tolon nih. Jadi niya motor na apa? Ising ni, tolong tolong ni. Erko luka motor nampan ne motor na boli. Jadi na tutu sawala. Tolong ni. Doon pala asingan ne. Tanasa. Pukunan ne luwa mo ko boya janda. Motoro. Motoro. Dari lampu mana bos? May mura, tampole. Lampa kayo mo ko. Ako ba nagkap na? Motoro alle. Okay. Mansa ba? Apa? Lansa. Mansa ka ba man? Yung mansa. Oh. Woi, ang kebetulan. Ang apa? Eksekusi nyo. Ano ba? Anak yang gandeng kau? Oy, panahin kita lo. Kaya pala ganyan di depan motor. Kena begal kan. Bukan anak ke basi ale salat tahun na. Ada tahu apa luka?
Langko. Jadi ni masyarakat, aku bampak ni. Buka perangale anu pakai. Masyarakat betul. Weh, nang kontolnya nyo motor kata lai. Tak lupa ini tahu ai. Weh, nada apa kotaku? Kau pulang mana? Kau pulang mana? Kau pulang mana? Bangga lagi teman lo, alah ni matar lo. Apa? Lo kau. Taruh kontur aja mana? Nabagi kau? Nabagi iya, karena dia lagi jumpain. Dompi mana ikaw motor? Motor mana kau jauh ngapay? Naking kapatodo. Masa ko ba gratis? Naik bang, doon mo na. Lama niyo ay. Telepon bos keron. Telepon di pak. Bos tara bos. Tara biasa ya bos. Tara jangan malam itu bos. Tara. Oh iya. Ini bisa ya. Iya. Ini. Bah. Apa sih yang? Keluar sadis. Hahaha, nakimeasa inuolo baracu, jambatan tepu, jambatan pulong antu tolo, angin makukupalani tainu. Action. Kalau tak mau ada mancana tenan ya. Macam Tiga. Sakuluna na sare pa sakuluna. Isale, kak belum makan. Karena sesabat itu cerita dong. Kapulang mga na sare pa sakuluna. Palang ko. Kapulang mga na sare pa sakuluna. Kebelang mga nasara ipana. Iya, karena kak belum makan nasar ipan sakulun. Puasa ran tapi Kak belum makan sakulun na. Kapulang mga na sare pa sakuluna. Iya. Makali ya.
Iya. Man, sa tulo na. Kau pulang magana sa parang di satu ka. Exen. Kau pulang mga. Weh, sana mo nakinying nissen ja. Ih, nakil. Ito yung istorya. Dingis eh. Ang tigasay. Nakingisen ja. Nissen ja. Yan mi. Sana mo nakinying nissen ja. Oi, sana mo. Sanam ako. Oi, sana mo nakinying nissen ja. Exen. Weh, nang kontolan yung motor ka talay. Naluka gini tahu eh.